Moja životna priča. Ovo je knjiga o vašem životu koju sami popunjavate. Sadržaj i podaci o rođenju su na početku. Sledi 7 strana za porodično stablo, roditeljsko, očevo, majčino, vaše i vaše dece. Onda 10 strana za važne događaje, rođenja, krštenja, venčanja, polaske u školu, zaposlenja itd. Zatim 2 strane sa vremenskom linijom od 1920. do 2133. Posle toga 7 strana za dostignuća, završene škole, fakultete, napravljene objekte itd. Sledeće 7 strana za veštine koje ste naučili u životu. Pa zatim 7 strana za hobi i aktivnosti kojima se bavite u slobodno vreme. Onda 2 strane za dodatne fotografije. Pa 1 strana za disk sa video zapisom i strana sa vašom životnom porukom i vrednostima i principima koje sledite. I na kraju 1 prazna strana plus 3 strane podsjetnika da nešto ne zaboravite. Sve zajedno 48 strana plus korice u A4 formatu na 300 gramskom plastificiranom kartonu. Cena je 3.499 dinara, naručivanje na 064 27 30 386 ili zikidz@gmail.com. Moja životna priča. Poklonite je sebi ili nekome ko vam znači.